likhambo lepilo likamma uThembi Maphanga. Isikhathi sethu sokuthi sibe sonke sithola ukuthi siba nama-challenges and kwase sivumelana ukuthi sihlale sonke. Umntwana wahlala esibhedlela inyanga ezisithandathu zonke. Ukuphi yena ngaleso sikhathi? Ukhona upresent, si-attenda ama-sessions esibhedlela sonke, and during leso sikhathi wase udecide ukuyekela umsebenzi. So now I'm on maternity leave. Yena uyekile emsebenzini nini unokunyamalala, but ngizitshela ukuthi i-stress sokuthi siceda ukunqwaba umntwana and omunye usesibhedlela. Amuhle uZimu. Umntwana wagcina aphumile esibhedlela. Waphuma umntwana akasemhle. Uvele asese-young, ama-lungs wakhe awaka-developanga fully. So now sihamba nesigubhu se-oxygen wherever we are going. And I remember it was those times ama-load shedding when it was introduced. Makuba ne-load shedding uphathwa yi-stress ukuthi nkosi yami umntwana uyithola i-oxygen. Wakhula, watatayizela, sekakhona ukubiza abomama, abopapa, sekumnandi. First time umntwana sekaphumile, we argued. Wase wangivala ngempama. I had to cover it and lie. And immediately athi uyaxolisa. Ngamxolela, impilo yaqhubeka. Ama-episode ukuthi sicabana bese sekafuna ukukulimaza ebusweni sekwangathi kuyanda. Mangimbuza bese uzawuthi bengazi kwangathi umuntu ongazazi ukuthi wenzani. Mangabe siyaphikisana sengimake sure ukuthi ngima sengiyazi ukuthi makathi sengiready nami ukuthi ngizokhona ukuthi ngiyabaleka. Bekangafuni ukuthi umthole kwangathi umtshela ukuthi kunala ayenza amaphutha khona. Usuke ahluthuke abone kwangathi uyam-attacker. The next time mase argue wathi makangishova ngiwa waqhubeka wangikhahlela. Uyahamba mhlawumbe ukhulume nabogogo thize bakutshela ukuthi hayi mntanami kwenziwa njalo, uyahlala ungabi uhlazo. This is a father of your child. Unguyise lo mntwana wakho kuphela namkha selemuntu ukuthi senidlule esigabeni esilandelako sekakuthethe wakwenza umkakhe? Ubaba umntwana kwaphela. Akasikakasayini sihlezi njengoba savumelana from ukuluzeni umntwana ukuthi phuma uyakhe ubuze ufuna ukwazi ukuthi if endlini kwenzeka kanje but no sikhule babethu abebasishaya nathi like akusinto engako, akusinto enkulu. Abantu bacabanga ukuthi i-domestic violence yenzakalela abantu abanganalutho. Ngiyavuma. Yenzekela umuntu osethandweni onama-emotions oku-relationship. Naku nanoma bengathi ngiyamshiya bengizokhona ukuzimela ngaleso sikhathi bengicabanga ukuthi mhlawumbe nabantu bazothini nkosi yami ngishiya abantwana bami, like abantu basazi ukuthi akangishayi, ngishayisa amatafula, ngishayisa yonke into. Lelo langa makafika lapha yana waqasuka ngoba ngisebenza ku-male dominated industry and abafazi bekuyimi nomngani and then mhlawumbe kugcwele amadoda enisebenza nawo. Yes, but sizo-celebrate this new house ethengiwe. Wase uyaqasuka lapho ukuthi ngicela uthatho kwakho sihambe. Bengibraidile wangidonsa ngama-braids. Now abantu sebahlanganisa ubukele ukuthi nayi lento besisola. Umphakathi mawuqala ukumsukela uthi uyambamba wabaleka wahamba. Afone athi no ngizoyolala kama. I think le nkinga yami izodinga ukuthi ngisorte out njengoba bengisho ukuthi ngizothola unqedo. Ngimthembe afike ekseni umuntu ozopheka izinto zakhe. So singene ekamarweni uzovalelisa ukuthi uyahamba. Then umuntu uhlangahlangene like iloya ilesasilwane now engisisabayo.